Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita telah tengok market hari Jumaat untuk teknik BBMA. Okey, cuba kita tengok UWC dulu. Tengok weekly. Okey, weekly ada momentum re-entry. Weekly, daily momentum re-entry. 4 hour, tengok 4 hour pula. Momentum dan re-entry 4 hour, 1 hour. Tak apa je lah untuk 1 hour punya. 4 hour lah, daripada 4 hour. Daily momentum re-entry time frame daily. V-drop pula, tengok weekly chart. Kenaikan tanpa momentum daily kenaikan tanpa momentum juga. Tengok 4 hour, dia naik tapi tak ada momentum. Boleh monitor di time frame 1 hour dapat momentum re-entry, tapi tak ada momentum kat sini. Tengok penta sekejap. Tengok weekly pun macam kenaikan yang tak ada momentum ni. Daily ada momentum re-entry. Dia kalau entry yang bagus di antara mid BB kalau BB nampak kat sini mid BB kalau BB baik sama macam ni. Kat sini penta ni rasa okey lah ni, dia macam MHB lah. Front can dia pun nampak macam ni bagi entry ni. Front can ni 4 hour. Tengok 1 hour kejap. 1 hour pun ada MHB. Tengok M15 dah buat momentum 4 hour. Kalau nak masuk based on 1 hour ni, cut loss dia kat bawah ni. Kalau nak masuk based on M15, cut loss di bawah ni, kalau tak jadi Tengok TSMY pula. Tengok weekly TSMY nampak menarik juga. Momentum re-entry, tapi kenaikan ni tak kuat sebab tak ada momentum. Tengok daily, tak nampak lah setup ni. Cuma kita nampak setup daripada terendah weekly ke tertinggi weekly. Untuk ni lah, untuk weekly structure dia ni H4. Dufu tengok weekly. Weekly pun tak jelas.
Kalau daily nampak ada momentum re-entry untuk membuat momentum dan seterusnya. Tapi kalau daily yang confirmation dia 1 hour lah, 1 hour pun tak ada buat momentum untuk confirmation. 4 hour kena ada MHB. Memang MHB. Okay, tengok Samaidin. Samaidin weekly nampak ada buat momentum ni. Kalau ada buat momentum, ada re-entry. Momentum ada re-entry dulu retrace kat line hijau ni, MA 510 low. Okay, kalau re-entry tengok dekat daily untuk MHB 4 hour untuk confirmation. Menarik. Nampak? Dia ada momentum kan. Tengok 15 pun ada momentum juga. M5 sampai dia kau nak monitor besok M5 pun tak apa. Tengok dia retrace dekat mana untuk entry sampai dia. Tapi kat loss tak ada di bawah low BB Tengok coming pula. Momentum re-entry coming. Momentum re-entry. Forward. Dia sebenarnya entry terbaik dekat area sini lah, antara mid BB ke low BB lah. Ni zone MHB ni. Sam, tengok mandi Sam. Skikom nampak daily ada momentum ni. Momentum re-entry. Mandi dia nampak momentum tengah retrace ni pada time frame daily. Tengok 4 hour. 1 hour. 1 hour and ni 2 hour. Tengok 1 hour je. Samcam candle alien. Kalau keluar ni ambil candle alien. Theta weekly pun ada momentum ni. Daily dia menarik juga weekly ni, ada momentum. Boleh observe lah untuk time frame weekly. Untuk Theta selalunya macam ni okey. Sebab dia candle tutup di atas upper BB, EMA masih di atas mid BB. Dia akan naik lagi ni, Theta ni akan naik lagi. Kalau base pada time frame weekly lah. Oh, jadi malah naik, Theta ni akan naik lagi. Tengok ada, saya tengok ada value boleh masuk tak Theta. Theta dia ada potensi lah, tapi weekly perjalanan jauh. Itu sajalah dulu untuk teknik BBMB. Assalamualaikum.